Karbi Autonomous Council pen bang nerkep abang phubang pia phan Chairman la pen Deputy Chairman Arpu Pek Pontanglo. Thang pri arni pen Karbi adang pi road safety week ke pangcheng ningkan surihini rak trainer ke maningkan bang pocket sosial pran ke dam. Dokmuka Town Committee ki pachari Japan Biren Singh Terona Phan Chairman la pen Rebecca ing tipia phan Vice Chairman Arpu Kepek. Bukolia Town Committee ke pachari Japan Chairman la pen Vice Chairman Anghoi Pek Pontanglo. Karbi Prime Time Malong Penili Vilabon Krupi non beer tang ton pen Arjuekta. Karbi Autonomous Council pen thang pli arni Bangsir Kep Commissioner upon Chairman pen Bangsir Kep Ward Commissioner upon Vice Chairman Arpu Peksi Kiki Alam Toipi. Karbi Autonomous Council pen thang pli arni Bangsir Kep Ward Commissioner upon Chairman Batsi Rakom Pachupon Toy Tanglo. Akimi Bangsir Kep Chairman Amen Puson Henlo. Rakro Difu Town Committee Binod Kumar Shah Bokajan Hem Singh Deron Bukolia Kamal Brahma Langhin Pratap Hendikoi Harakhat Biren Singh Deron Dokmuka Telisram Ronghang Dongkamukam Chandra Ronghang Bachalang Solapen Biren Tiso Hamren Town Committee Henlo. Vice Chairman Akimia Tuma Menake Mira Tisopi Sundoringti Anita Saikia Rebecca Ingtipi Ren Singh Timung Harsing Rong Parlapen Het Singh Rong Paratum Henlo. Nili Tuliram Ronghang sa kahai Siam sa kahai pan Churu ni lapen churu yang nai lapen churu ingtung ikon malang lesi ni lipan tiket tanang epi lapen te non chairman tanang epi la suang bong tim Karbi long alang long cerap tu natum hanta churu par lo alang tum support pen li pini tiket long pen chairman ta long lo lapen tuliram long hangsar kami klempon developmental kam asai lo ha unnati la Karbi Long development kami klempon sai amo ni alang li klempon ateng wadang pingkat teng si klempo Karbi Long kang pialam kalib stami non bang di Putan Komiti along chairman alang itu nang paman lo pot alang itu meklem dam na toy asayan ta talon pon po arju po ima towa kunoi lang la drain kadoko mi lai hui stame kaduri du tuwata la itu wadang mong pokara la ka tuwar ka visi ongla nasi la poka kawi arong tin mo anta nili town committee along pima tangka gawang tangka mahawang fan gawang so tangka mahapen kadong wi wat commissioner pen jingwai sar pen klepon pusi ning thelo chengsi lamang ke alang li tuliram ro hansar klem pon di putaun ki pang thir ki pang chu ke pami asai lo chara pun po labang ke chengsi bang ke taun long pater ke saul hai pawi pat lapet lang roi tahun nang bong itu tum plastik tahu punya politin tahu punya keter elektrik sepun from tu lahai kepa beda je pan bori pon nili kadu go vera pan churu par lo ben suri kadong pajer lo nili pan apa pot labente nili alang litum na apa hai ajo ini chairman teman lo apen alang litum kimang amma development mata kacing tu atau wili tum tahun depan nili tempat po ward isiat kali nili ward nomor 12 pandat kali di puang mo ward nomor 14 amdu kripli amdu kado ko ward panta pacing repeat pen ward commissioner to benching by sai si tu ramu asai tenko Thom kep angdeng towar ke jokwan arui mate road safety week katalon japhan thang pli arni difurong supia longpen towar ke jokwan arui katalon pangcheng pontanglo towar ke jokwan Kai Raikom la so athepi pen pining tower ki jokwan arui katalon pon jiaphan Karbi Anglong District Transport Saika matum chisik chedang pon District Transport Saika pen dipu rong supi along bike la pen auto chejeng padosi ke chengsi tower ki jokwan arui asai angdeng pangcheng Karbi Anglong Deputy Commissioner Mukul Kumar Saikia ari deng pen lama rungsi dipu kareng bus stand pen dipu rong supi angbong tower ki dam aron
gari ka chithap lapen kisun gari ke vek lapen gari ke vek ahut seat belt ka chigok hai hu chirok tok alam pa chithang Puti Commissioner hin pen dipurong sopi along gari horn pipe pin gari veksi dipurong sopi kemesen arong sopi pamanang jiputa gari ke vek mate kapang prong abang phu abang phi aphan tuningri District Transport Sai Campaign auto lapen bus ke vek theknai abang phu atum aphan ta nong e pajirpon Dokmuka Town Committee asa hemalong thang ni phai pli ani Dokmuka Town Committee a chairman lapen vice chairman anghoy ke pangnia mai ke paman pona birta pherang ke pen katni sa hemalong birta nang pale Labang so mailong Dokmuka Town Committee returning officer Ram Singh terang pen kichari pon anghoy ke pangnia mailong alhui sarpo aman pen Karbianglong Autonomous Council EM Lun Singh teron chatong dun lapen man pen alhui aman men BJP claim bang phu lang tuk timung VDC chairman Barim Long Singh Tokbi BJP Sebelang so block mondol achun bang babutiso Dokmuka Town Committee abarima chairman Ananta Inghia tumpen chenglok ongtung ke thege dinga tum chatong si arpu mate anghoy ke pangnia mailong RDP dun rinti Dokmuka Town Committee ningkan pho pharman ke pachari ponja phar mai phulapen dud mai phu arpu Karbianglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang EM Lun Singh Terong EM Raju Tisola pen rat chadon sar akang waya tengpen Dokmuka Town Committee kilik ahut ward number 4 pen kilik ke haidun Biren Singh Teron aphan mai phu lapen ward number 1 pen kilik along ke haidun Rebika ing tipia phan dun mai phu arpu bat pen anghoy paching ni ponlo la solong radatup aning arong pen man ke do Karbia poho pen archorinti lapen along litum Dokmuka Town Committee a mai phu lapen dun mai phi arpu kelong aputha Karbianglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang MLA Joyram Ingleng EM Atum Lun Singh Teron Raju Tisola pen Dokmuka radatum akang hon pen labang suang hoy kilong dun aputhak ningkang samalam thi chepaklang Long throck award do isi pen tenglok throck an 1 2 3 6 am dolo nito la bang throck tingwai pet pensi lahaya asayamu kideng ponita tingwai hi asunito CM Tuliram Ronghang atehai Karbianglong Autonomous Council CM nangacerap nangacetu dun pendidikan bang throck apan la tiger na pipen haidet pen afisitame nito non EM bang ini do Sar Lum Singh Teron Sar Lapen Raju Tiso MLA Joyram Ingleng Sar Kahai lahai tumpen cerang adek na pipen akamana pipen sini klaim ponji pu nanti bang tim tahun along bang drop atau na komite tumta asosiasi tingsa klaim ponji lapen parti nitum BJP parti Mondong komite tumdo lahai tumpen BJP klaim ponji nitum la Dokmuka atau na long kepakalan penyipan bori ponpo anutin award commissioner lapen ni chairman hoi pen Nining ke thepalo alang itu mehan chairman na PPO suri akardom pajilisi Nilam Singh iripikyon. Sing sa lapen rajusa orang itu ni tu maka akimisen akam na paklem ponji pasal itu mana neng bai pon panili kata vice chairman na kuneng bai pon tik na sama kasing itu maka truck nombor isi pen nombor truck an pahai talang itu apa nak juru parlo langsung nak kasih aku non kita jiran klaim pon hedji apa talang itu charge pen sini itu kan klaim po sini itu ni vice chairman hoi pen ta aku na malam sopor phan bir ta moing te paniksin Please tap in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kind of facilities are available here, such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair perming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc. For more information, please contact 6001-863-460. Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffu.
Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Turkimi Academy Jifu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Turkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Turkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along long pon ikji. Kang tirtang kijun alang Tharwe alang, Theso alang, Kecho ajam tu, Tharmit aduk, Thelua kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo people thot bir talong wang tholo. Bukulia Town Committee kilik pado det pen an arni kechong khong api thang ni phai pli arni chairman la pen vice chairman ang hoi ki pangni pona birta pherang ki rostom tok bi pen kadni sosa hemalong birta nang pale Bukulia Town Committee ke pachari jia phan ward number 1 pen kilik along ke haidun Hemsing Terona phan chairman arpu bat pon lola pen anika saikia phan vice chairman ang hoi pek ponsi alang lituma phan amithang ang hoi paching ni pon lo Bangso Asylum Election Returning Officer Ten Soning Tila pen Bukulia Town Committee Executive Officer Kanaklata Tiron Pia Tumpen Anghoy Kipek Asai Pachun Pon Pusi Town Committee Election Media Sela Convener Madan Singh Beben Pherangkia Phan Pachini Halapu Langhin Town Committee Asai Hemalongta Chairman Kangwai Amailong Langhin Town Committee Chairman Akimi Abang Phula ke Ward number 2 pen Kilik along ke Haidun Komal Brahma Phansi Chairman Arpu Pek Ponlo Chairman Anghoy Kangwai Lapen Kipangni Amailong Langhin Constituency MEC Mate Karbi Anglong Toramas Council EM Tarindra Brahma Pen Chenglok Ongdungotum Chatongdun West Karbi Anglong District Baithalang Swalong Thang ni Phai Pli Arni Ada Porpai Krisi Rajatim Apor Pen Baithalang So Town Committee Chairman Anghoy Arpu Kepek Pora Birda Pherangki Jason Inghi Baithalang So Pen Birda Nakpali Team Karbi Anglong Toramas Council CEM Tuliram Rongha Keja Pona Teng Pensi Chandra Rongha Phansi Baithalang So Town Committee Chairman Anghoy Arpu Pek Ponlo Lapen Vice Chairman Anghoy Harsing Rong Phara Phansi Ingbai Ponlo Lasiki Chengsi Baithalang So Town Committee Chairman Chandra Ronghang Si Chemanlo Ronghang Sangho Alang Libang Swang Hoy Kilong Ajok Team Karbi Anglong Phan Kuwang Supi Pajer Pon Lapen an pen sai ki claim pon Japan lam chak chipi pon Bang Swang Hoy Kangwaya Sai Long Karbi Anglong Toramas Council EM Rup Singh Teron MEC Prabhat Chandra Taro Baithalang So Higher Secondary School Principal Dilip Duara Lapen Baithalang So Town Committee Award Commissioner Atum Chetongdun Pinpur me Kedamtang Town Committee kilik hot ke Haidun Banghini ASTC Asong Lapen Inut Independent Candidate Haidun Lo Bon Sitame Alang Dum BJP Asong Along Chingbedun Si BJP Asong Achakong Pangtang Dun Lo Halapu Pradip Terang Ward number 7 Penki Thurdun BJP candidate Haidet Pen Chairman Anghoy Kilong Chi Angring Do Sitame Apithu Long Ledetlo Pinpur me Alang Like Baithalang So Town Committee Grant Pon Nangji Pukeklem Kachipaduk Bang Phulo Pusi Cherok To Aura Tum Pen Chathan Rinti Tum Chini Lo Town Committee Le Song Ga Duelo Ni Tum Pat Kyang Bong Tong Serkat Town Committee Ta Chairman Vice Chairman Masih Tum Bat Yima La Bang Kali Tum Parti la pen Sokar Kachari Tum Ada Wei Tong Sa Tum Wai Sa Kan Sili Tum Ingwai Pon Long Serkat Town Committee Ta Kaching Wai Teng Pensi Pini Bang Kali Tum Chairman
ว่าจะแม่งก็ลงเส้นตามใจถึงปีกปังนี่ก็ปังแจง บทลังสด อ่า บทลังสดตาม บททางส่วนตามกลุ่มที่แกน้องแกวันนบดซุสเป็นไก่ส่วนรองหางแล้วแต่เป็นวันจันทร์แม่นบางแกละวันนบดพูดเป็นไก่พาสติ้งรองผ่านแล้ว Patlang so akimi account committee aholo niliphan arpunang pe konlo chairman aisap chairman hoi nili kipuyi bangela lo nasi mohetta nili nengelo arat meeting nongka je sarkar pen gopima nangeli an a development I scheme an busta rat pen ward commissioner pen decision gopima a decision ateng nasi claim poni konsini ni mata nasi anso se kapang thir wani banta nili hin pen ke claim wani phansi nili rat setap sirap cheto pen nili claim on pursin rat angno nili sechak Bukajan Town Committee asa hemalong thang ni phai pli ani ada por phai Chrisia por pen mai kipado pon Kidamtang Town Committee kilik along kachipa haiduna tum ang bong pen chairman la pen vice chairman ang hoi kipek pon abirta pherang ananterang Bukajan pen birta nang pali Labangso amay along returning officer Khorsing Terang, Karbi Autonomous Council Speaker Longkitimung, EM Madhuria Dhekel Phukon, Abari VDC Chairman Philip Teron, Lapen Samson Timung, Pen Chenglok, BJP Klembang Phuk, Klembang Phi Atum Chetong Dunsi, May along RDP Dun. Bukazon Town Committee Chairman Binut Kumar Sa, Lapen Vice Chairman Sundar Ingti Atum, Methang Ang Hoi Ching Nipon Dinti. Speaker Longkitimung, Lapen EM Phukon Atum Pen Alang Litumapan, Ninggipat Hetekang. Bukazon Town Committee angkang sai ki claim ki pa messenger aphan bidi sore than tekang town angkang kaching thur ji aputhakta than pachini tekang Karbi Prime Time birta bangila pans kang ton poniklo domi thakmi kurang thu